Dobro večer. Ja sam Jovan Čekić, predajem ovde na fakultetu, vodim departman za digitalne umetnosti i zapravo bih hteo da vam ispričam neku priču kojom se bavim u poslednje vreme, koja mi se čini zanimljiva i pretpostavljam da će i drugima biti zanimljiva. Dakle, ono što mislim da može nekako da, tako kažem, malo uzdrma stvar, to jest da počnemo da razmišljamo o nekim drugim, da tako kažem, politikama vidljivosti i u stvari da nekako izađemo iz ovih okvira u kojima smo negde uvučeni. Dakle, u osnovi mog nekog, da kažem, pristupa jeste jedan čuveni citat Paula Klea. Dakle, kao što znate, Klea je vrlo neobičan umetnik, ajde da tako kažem. Nekako je malo sa strane, a s druge strane je jedan od verovatno najvećih mislilaca u umetnosti i umetnik mislilaca. Dakle, šta je u stvari vrlo važno kod Klea? On kaže ovako, da vizualni materijal mora da zahvati nevidljive sile. Zatim, on kaže ovako, treba činiti vidljivim samu vidljivost, a ne reprezentovati to vidljivo. Dakle, to je što? Zato će vam Klea reći, ko će da se bavi linija, vrlo prefinjeni crtež, svi vi koji se sećate kako to izgleda. Dakle, to je ono što je bitno. Deleuze, koji će malo prepomenuti, koji će ga vrlo često citirati i upravo je ovo citat uzet iz Hiljade Platoa, će zapravo reći da filozofija, a po njegovom sudu isto tako i nauka, zapravo mora da sledi zapravo ovakav jedan diktum. Dakle, kad malo bolje pogledate, vidjet ćete da postoje nevidljive sile koje umetnost može da učini vidljivim. Ili ako hoćete da renderuje. Dakle, u tom smislu se postavlja pitanje kako? Pa tako što će učiniti vidljivim zapravo dijagram odnosa sila. Pokazati kako te sile komuniciraju. Kao što vidite, ovde smo se sad u stvari našli sa zapravo 3 koncepta. Prvi koncept je, samo izvolite, prvi koncept je, dakle, problem sile. I tu je jedan od sigurno najznačajnijih mislilaca Niče. Zatim, naravno, i čitav niz poststrukturalista. Zatim je tu koncept umetnosti. U ovom slučaju meni je ekstremno zanimljiv Dišanov koncept umetnosti. I najzad, tu je pojam dijagrama koji će biti u pozadini izuzetno važan za Deleuzeovu filozofiju. Dakle, pokušat ću vrlo brzo da prođem kroz ova 3 pojma. Zašto? Pa da bih vas u stvari doveo do, samo sekund, do jednog dijagrama. Evo tog dijagrama. Evo to što mene zanima i čime se bavim. Dakle, pogledajte. Ako pođete od jedne čuvene slike Las Meninas Velasqueza, evo kako ona izgleda. Ako pogledate taj dijagram, a proći ćemo to, i počnete da sledite liniju kako se drugi dijagrami na to nadovezuju, doći ćete do Francisa Bacona, doći ćete do Damiana Hirsta, do braće Chapman, do, recimo, oklopnjače Potenki, dakle, Katalana, papa koga je pogodio meteor, doći ćete do Mladog pape serije, ako ste je gledali, toplo preporučujem. Dakle, kad pogledate dijagram, vi u stvari vidite u kakvom su odnosu i kako nastaje nešto što ja mislim da ćemo morati u narednom periodu ozbiljno da promišljamo,
A u ovom sad trenutku, nemajući nešto bolje, čini mi se da možemo da ih zovemo umreženim slikama. Dakle, ono što nama sada treba, to je da vidimo kako se ti dijagrami odnose jedni prema drugima. Pogledajte, neki od njih prosto nećemo moći da razvijamo. Recimo, možete da odvojite jednu liniju unutar ovog dijagrama moći žena. Možete da počnete od Velaskeza, kod koga su uvek odrazi mutni u ogledalu. Vrlo zanimljivo. I vidjet ćete kasnije zašto mislimo da je tako. Možete da idete preko Sam Taylor Wood, tog čitanja, da dođete do House of Cards. Mislim da će posebno posljednja sezona biti jako zanimljiva, gde će žena preuzeti glavnu moć. Dakle, kad pogledate sad, u stvari, vi vidite da je moguće isto tako razviti jednu liniju koja vam ide direktno preko braće Chapman do Goje, užasa rata, fašizma, preko Banksija, banalnosti zla, do Hitlera, Katalanovog. Dakle, pogledajte sad, kad sledite te dijagrame, vi u stvari vidite kako nastaje to što bismo mogli nazvati umreženim slikama. Sad ću vam vrlo brzo proći kroz te osnovne pojmove. Dakle, sila. Ako pogledate kako se sila razumeva, posebno kod Nietzschea, Deleuza, Foucaulta, dakle, cele te linije, da tako kažem, sila je prisvajanje, dominacija, eksploatacija jedne količine stvarnosti. Dakle, kad god govorite o nekom smislu, neke stvari, nekog događaja, bilo čega, vi u stvari, da kažem, razotkrivate silu koja to prisvaja. Jednom rečju, kad god analizirate nešto, vi u stvari vidite koja je sila u pozadini koja se kroz to, da tako kažem, izražava. Osim toga, koji god da imate fenomen, fizički, događaj, medijski, šta god, nebitno je, to u stvari nije ni privid, niti je pojava. To je simptom, to je znak, zapravo, onoga što možete videti, koja je to aktuelna sila. Dakle, možete sad da uzmete bilo koji fenomen. Zašto se čisti Hollywood od, ne znam, ajde da kažem, gej glumaca? Odjedanput vidite da raste jedna sila. Kad počnete da čitate kako ona to prisvaja, vi u stvari vidite šta se događa sa Kevinom Spaceyem. Dakle, na taj način kad ulazite u priču, vi počinjete da zapravo prepoznajete sile u pozadini. Ako imate istoriju bilo kog fenomena, bilo koje stvari, vi u stvari, da tako kažem, imate istoriju sila koje je prisvajaju. U tom smislu možete da kažete postoje različita čitanja nekih fenomena istorijskih. Zašto? Pa zato što se različite sile bore da preuzmu taj smisao. Dakle, kad nešto menja smisao, to znači da sile ga preuzimaju različite. Osim toga, ono što jeste vrlo važno, smisao je zbog toga uvek višestruk. Nema stvari koja nije višesmislena. Ne postoji. Zašto? Pa zato što ima istorija sila koje su je svojatali. I u tom smislu uvek moramo imati u vidu šta zapravo to znači. Druga vrlo bitna komponenta, ne postoji jedna sila. Sila je uvek množina. Ona je uvek u odnosu sa drugim silama. Što je druga bitna komponenta, sila ne poništava drugu silu. Ona je, da tako kažem, samo podređuje, uvodi u svoju funkciju. Ako uzmete, recimo, u čuvenom Benjaminovom eseju, imate, recimo, dve sile koje se sve vreme jure. Silu koja je, da tako kažem, prezentacije, nove tehnologije, fotografija, film, i staru silu koja vuče još, da tako kažem, iz istorijskog vremena. Dakle,
imate zapravo dve sile koje sve vreme su u nekom odnosu. Kad tako čitate, vi u stvari vidite da ona sila koja pobeđuje, ona u stvari prisvaja, otima, tu je dakle ono ničeanski, da tako kažem, podjarmljuje, dominira. To je ideja. Dakle, sila zapravo, da tako kažem, pre svega znači nadvladati. Kad pogledate današnji odnos sila u svetu koji iz bipolarnog prelazi u multipolarni svet, vi u stvari vidite kako se zapravo menjaju upravo njihovi odnosi. Sile istoka, sile zapada, sile juga, sile severa, siromašni, bogati, 1%, 99%. Dakle, kad god pogledate, vi u stvari vidite da se radi o jednom, da tako kažem, odnosu sila. Ali sile se nikada ne uništavaju. One se samo, da tako kažem, na neki način podređuju onoj koja je dominantna. E sad, kad iz tog ugla gledate, vi u stvari možete da kažete, pa dobro, šta je u stvari onda odnos sila? Pa to je jedna istorijska epoha. U jednom momentu se sile stabilizuju. Njihov odnos se stabilizuje. I šta vi dobijete? Vi u stvari dobijete jednu istorijsku epohu. Svaka epoha ima svoj dijagram. Čak ako hoćete, svaki pojedinac ima svoj dijagram. Dakle, u tom smislu kad pogledate, vi u stvari vidite da unutar tog čitanja mogli bi se to gledati kao stratume. U jednom momentu se stabilizuje odnos, formira se jedan stratum i vi kažete to je era Belle Époque. Ili to je barok. Ili to je, nemam pojma, Napoleonovo doba. Dakle, u tom kontekstu morate da gledate da u stvari unutar svakog od tih slojeva postoji vidljivo i izrecivo. Svaka epoha, to je Foucaultova teza, kaže sve što može da kaže. I učini vidljivim sve što može da bude. Nema ništa skriveno, nema ništa iza. Samo mi moramo da naučimo to da čitamo. To je njegova ideja. Dakle, ne postoji ono što biste vi mogli da tako kažem da prevedete na nešto nevidljivo, skriveno i slično. Ma ne. Zašto? Pa zato što u stvari svaka ta epoha, svaki taj stratum ima svoje načine govora i svoje načine činjenja vidljive. Ako biste sad zamislili da sednete sa nekim vršnjakom koji je, recimo, ajde da kažem sad, recimo u 50. godini, da ne idemo dalje, odmah iza rata, Drugog svetskog, verujte mi, ne bi vas skoro ništa razumeo. Vi ste u drugoj epohi. Vi imate potpuno druge vidljivosti. Mobilni telefoni, televizije, internet, gomila stvari koje ta epoha nema. O čemu se sad radi? Pa nastaje nova epoha. Pojavljuju se nove sile. I tu je u stvari, da tako kažem, catch. Ono što mi zovemo sad nekim 21. vekom, to je formiranje novog stratuma. Potpuno nove sile. Genetske, biološke, vidjet ćete, tehnološke, čitav niz, dakle, komponenti je u igri. E sad, ako dođete na umetnost, moja omiljena jeste upravo koju je profesor Šuvaković pomenuo, Dišanova, sit sam toga glup kao slikar. Dakle, šta je u stvari Dišan rekao? Pa, umetnost je thinking. Inače je Klee, dakle, zagovarao to što je on zvao thinking guy, misleće oko. Šta je u stvari umetnost? Pa, Dišan će vam reći, umetnost može biti loša, dobra i pazite sad, ne fenomenalna, ne genijalna, nego ravnodušna. I to je malo zbunjujuće. Dakle, ono što bi trebalo bude da tako kažem, kod njega je ravnodušno.
Nije ni čudo što će Cage mnogo da se druži sa Duchamnom. Dakle, šta je u stvari poenta? I loša umetnost je umetnost. Kao što i loša emocija je emocija. Dakle, od toga polazi Duchamp. Duchamp prosto hoće da kaže, pa da, ako to posmatrate tako, onda je to to. E sad, molim vas, ako biste baš malo preciznije ušli u priču, vidjet ćete da ono što bismo nazvali lošom umetnošću je najbliže, da tako kažem, nekim klišejima. Nekim slikama klišejima. I to je u stvari neko, da tako kažem, neupitno stanje stvari. Ako biste uzeli dobru umetnost, ona bi bila najbliže nekoj vrsti slici kopije. Šta ona kopira? Pa kopira neko stanje stvari. Neki aktuelni događaj. Dakle, kad pogledate, recimo, ne znam, nekakve žarovske slike, šta vi u stvari kažete? Aha, pa ljudi u 19. veku su živeli tako, radili ovo, detektujete čitav niz stvari. Zašto? Pa zato što verujete da je to slika kopija, koja je relativno precizno ocrtala neko stanje stvari. I najzad imate ono što jeste po meni rešenje, a to je ravnodušnost. Kad ste ravnodušni, kad ne investirate emotivno, kako god, jel te, dobijate u stvari sliku kartu. Mapirate jedno, da tako kažem, stanje stvari i događaja. Dakle, ono što čini, da kažemo, aktuelnim u ovom trenutku slike karte, jeste upravo to da dovode u odnos aktuelne događaje, aktuelne čestice događaja sa nekim potencijalom. Dakle, sa virtuelnim. Kao što znate, u ovom trenutku je samo pitanje dana kad će virtuelno ući u, da kažemo, svakodnevnu upotrebu, zahvaljujući našim uređajima. E sad, ako hoćete da prođete ta tri osnovna tipa, vi ćete reći, pa dobro, oni se sve vreme prožimaju. I potpuno je naivno pokušati isključiti jedne u ime drugih. Ne, ono što zovemo dominantna realnost, to je u stvari preplitanje tih tri tipa slika. Prve klišeji su u stvari ono što bi se nazvalo doksom. Elementarno ono mišljenje koje zapravo ide po kalupu prepoznavanja. Aha, to je kralj, ovo je kraljica, ovo je princeza. Dakle, da tako kažem, imate ono najelementarnije. Moj omiljen primjer su svadbe. Svi se slikaju na svadbama, niko posle ne pogleda ni jednu. I to je to. Imate kliše koju prosto odradite. Da kažem, cela priča je kliše, ali dobro. Zatim imate slike kopije koje, dakle, nacrt nastoje da što preciznije precrtaju neko stanje stvari. Dakle, ako bismo sad doveli ovde nekog, recimo, Prvi svetski rat umetnika, on bi nastojao maksimalno precizno da ocrta ovu situaciju. I zato su išli u ratu sa vojskom. Neka vrsta, da kažem, fotografa su bili. I to su ljudi koji su u stvari radili upravo to. Slike kopije, ali molim vas, u ravni nekog stanja stvari. Najzad, slike karte u stvari pokušavaju da iz tog stanja stvari uđu u čist događaj. Da sagledaju potencijale. Šta se to može aktualizovati u ovom trenutku? U tom smislu, dakle, vas, da tako kažem, slike karte pomeraju za korak dalje. Ako sad hoćete da uradite neku najgrublju analizu, vidjet ćete. Slike klišeji i slike kopije su u stvari nešto što biste mogli nazvati arheologijom umetnosti. Tu je svet shvaćen kao jedna pozornica sa bezbroj scena. I vi u stvari imate, da tako kažem, scenu, reprezentaciju, moguće aktuelno stanje i
jedno stanje stvari. I to je okej. Zatim, ako biste pogledali slike karte, ili ono što bi se mogli nazvati kartografisanje umetnost, vi ćete vidjeti da je zapravo se pojavljuje mreža, pojavljuje se karta, potencijal, virtuelno i ono što je jako važno, čist događaj. Dakle, vi sad u stvari imate dva sveta. Jedan je svet kao pozornica i bezbroj scena, a drugi je svet kao klaster, bezbroj mreža. Dakle, na izvestan način, ono što u ovom trenutku se događa, to je da svet postaje klaster mreža. Sa starim aparatima, sa starim pristupom, taj svet nam izmiče. I tu je naš problem. Zato se sad može dogoditi da i humanistika, i umetnost, i čitav niz stvari prosto bude marginalizovan. Zašto? Pa, na izvestan način mu izmiče svet. Šta je u stvari negde bitno za te slike karte? One kreću od nekog stanja stvari da bi došle do dijagrama sila. Da bi otkrile u stvari taj osnovni, da tako kažem, šta je to što se aktualizovalo u nekom stanju stvari. Na drugoj strani, ona u isto vreme pokazuje jedan koeficijent, da tako kažem, ostvarenja tog dijagrama. Naravno, da vi sad možete da kažete da je u ovom istorijskom trenutku, unutar ove istorijske konstelacije, imate, ne znam, te i te sile koje dominiraju. Silu Silicon Valley, ne znam, silu investicionog kapitala. Dakle, čitav niz stvari možete da vidite, ali u svakom slučaju, kad napravite kartu, vi vidite kakvom su stvarnom odnosu te sile. I tu je, da tako kažemo, catch. E sad, kad dođemo do dijagrama, vi u stvari vidite da se, kako bi rekli, Deleuze i Guattari u svojim čuvenim knjigama o šizofreniji i kapitalizmu, dakle, da se radi o nekim apstraktnim mašinama. Molim vas, to su mašine koje uopšte ne znaju za to ono što mi imamo podeljeno na sadržaj i formu, na izraz i, ne znam, sadržaj, na diskurzivne. Ne. One rade na nivou čiste apstrakcije. I ništa više. Hoću da dominiram. Hoću da preuzmem to. Druga sila se opire i ćao. Potpuno je, da tako kažem, flat taj svet. Vrlo je ravan. E sad, kao neki odnos tih sila, sve vreme, to je u stvari jedno mnoštvo. I zato unutar, da kažem, istorije, imate koliko hoćete dijagrama, u zavisnosti od prosto, da kažem, fenomena ili društvenih polja koje ispitujete. Okej. Ono što je ključno kad imate taj nivo apstrakcije, i zato je dijagram jako važan, on je jedna mašinerija koja nam tek omogućava da nešto vidimo i da govorimo. Dakle, ona je tek ta koja stvara uslove za vidljivo i za izrecivo. U tom smislu ne bismo smeli da je pobrkamo sa tim da ona neka mašina reprezentacije. Ma ne. Tek na to dolazi reprezentacija. Šta u stvari radi ona? Pa ona proizvodi potpuno novi tip stvarnosti. Novi model istine. Šta radi danas ta mašina? Pa uspostavlja nešto što se zove big data. Pa uspostavlja nešto što se zove socijalne mreže. Pa uspostavlja nešto. Dakle, kad pogledate iz tog ugla, vi u stvari vidite da ono što je bilo vidljivo ovom našem imaginarnom drugaru iz 50. se bitno razlikuje od onoga što je nama vidljivo danas. Molim vas,
vidljivost morate uzimati u mnogo širem smislu. Upravo kao sklop vidljivog i izrecivog. A ne kao nešto što se preklapa ili može zameniti. Ne može. To se sve vreme, da tako kažem, prevodi, ali ne tako da jedno možda zameni drugo, nego tako što se dopunjava. E sad, šta je u stvari važno? Pa važno je da je dijagram taj koji proizvodi istoriju. I evo, to danas živimo. Kako? Prvo, razara sve prethodne realitete i značenja. Drugo, otvara potpuno nove tačke. Potpuno nove, da tako kažem, prostore i kreativnosti. I treće, stvara drugačija i potpuno neočekivana povezivanja. I to mi danas živimo. Dakle, potpuno se neki novi fenomeni javljaju koji su manje ili više, da tako kažem, jasni ili nejasni, ali u stvari počinjemo da shvatamo da pripadaju ili da su simptomi pojave novih sila. Zato možete govoriti o grčkom dijagramu, o rimskom, feudalnom, Napoleonovom, kom god hoćete. Morate ga samo detektovati. Ta lista je skoro beskonačna. Možete reći da postoji Einstein dijagram. Možete reći da postoji, ne znam, Picasso dijagram. Šta god hoćete. Zašto? Pa zato što je to jedna mašina koja je u tom momentu učestvovala u otvaranju nekih vidljivosti. I to je ono što je važno. Dakle, ne morate dijagram vezivati za neke velike, istorijske, epohalne stvari. Ma jok. Ako vas ne bude mrzelo, kad dođete kući, probajte napravite svoj dijagram. Da vidite, pa gde ste vi to? Koje vas to sile pomeraju? Šta vas ovamo pomera? Šta onamo? Šta određuje vaše vidljivosti? Šta određuje vaš govor, vaše izrecivosti? Vidjet ćete da je to moguće. Jednako kao i za neku epohu. Hladni rat, whatever. E sad, hoću da vam pokažem analizu jednog od prvih, dakle, dijagrama, koji je meni ekstremno zanimljiv. Ekstremno. Dakle, radi se naravno o Velasquezu, o čuvenoj Las Meninas, familiji Filipa IV. Slika je u Pradu, Madrid, 3 metra i 18 sa 2 metra i 76, dakle, nije baš ni mala. I evo je. Genijalna slika. Inače su Velasqueza smatrali mudracem i misliocem, jednom od najvećih mislilaca u umetnosti. Probat ćemo da vidimo zašto. Ako sledimo analizu, ovde ću ja to brzo uraditi, Foucaulta iz Reči i stvari, dakle, taj uvodni tekst Pratilje, vidjet ćete da je zapravo potpuno genijalna. Ima jedna stvar koja je zanimljiva, ali okej, genijalna je. Dakle, evo je slika, vidite i sami. Ako malo uđete preciznije u priču, možda smo mogli ovo da ugasimo, nema veze. Imamo čak imena svih učesnika. Tačno se zna ko je ko. Patuljci. Evo ga čovjek koji je bio, dakle, u Donji. Naravno, Velasquez, koji je tu. Sad, šta u stvari kaže Foucault? Foucault kaže, kad vi stanete pred tu sliku, vi ste u stvari uvučeni u jednu mrežu pogleda. Zašto? Pa zato što u stvari gledate kako Velasquez gleda u vas, a onda u jednom momentu, a infantkinja takođe, negde preko vas. I vi u stvari počinjete da shvatate da ste deo jedne igre pogleda. I to je doista fantastično. Međutim,
Poenta je, kaže Foucault, da kad se dovoljno izmaknete, vi ćete u stvari videti da je zapravo ono što je ključno u ovoj priči nešto što je gotovo zanemarljivo. Ogledalo. Gore i dole se nalaze slike koje je posjedovao, dakle, Filip, i Velasquez je to sve prikazao. Međutim, ono ključno u ovoj priči jeste da je odraz u ogledalu mutan. Ad hoc teorija, ono na prvu loptu, najava fotografije, dubinska oštrina. Mislim, kako bih vam rekao, kad slikate za kralja, kad ste dvorski slikar, da biste to uradili, vi morate imati odobrenje kralja. Vrlo jednostavno. Kada je David slikao krunisanje Napoleona, Napoleon je došao i rekao, ja hoću da bude tu i moja mama. Pa mama nije bila u stvari na krunisanju. Nema veze. David je naslikao i mamu. Dakle, šta hoću da vam kažem? Imperija, kralj, car, kogod, Napoleon, zapravo odlučio o slici. Da bi ovde ogledalo bilo mutno, mora da postoji ozbiljan razlog. Ali i mora da postoji odobrenje samog kralja. Dakle, pogledajte, ako se dovoljno odaljite, u toj igri pogleda shvatit ćete da ste i vi uvučeni. Dakle, da, oni gledaju kako ja njih gledam i zapravo imamo tu jednu igru. Međutim, problem je sa ogledalom. Ako se fokusirate na sam odraz, onda ćete u stvari shvatiti da su tu kralj i kraljica. Šta kaže Foucault? Pa, zapravo imate neku vrstu perspektive moći. I mi kao posmatrači, i oni koji učestvuju u činu izrade slike, zapravo su pod pogledom kralja i kraljice. Evo nas ispred slike, evo slike, evo kralja i kraljice koji se ogledaju u ogledalu. Dakle, pogled moći je ono što je fenomenalno naslikao Velasquez. Fenomenalno. Gde je greška? Pa u našem uokvirenju. Mi, kad kažete moć, kad govorite o, ne znam, Luju, o Filipu, o bilo kome, jedna tačka. Kralj, car, whatever, despot, nebitno je. Međutim, Velasquez kaže, pa ne, nije baš tako. Dakle, druga vrlo bitna komponenta, pre nego što se vratimo na to, je napomena čuvene istoričarke, kunske istoričarke Svetlane Alpes. Mi zapravo, i to je ključno u ovoj priči, ne znamo šta se događa na toj slici. Ona nudi dve opcije. Prva opcija je kraljevski par pozira, a pojavila se princeza sa svojom svitom. Druga opcija je obrnuta. Princeza pozira, a kraljevski par je došao da vidi. Postoji i treća opcija. Velasquez slika potpuno petu sliku. A infantkinja i kraljevski par su došli da je vide. Ali ono što je srce cele stvari, mi ne znamo šta se događa. I to je ono što je u stvari užasno magično u ovoj slici. I to je ono što nas suočava sa zapravo jako važnom postavkom.
A to je, Foucault će inače citirati to u svom tekstu, to je zapravo jedna izreka Velasquezovog učitelja. Slika mora izlaziti izvan okvira. Kad malo bolje pogledate sliku, Velasquez je to i uradio. Zašto? Pa zato mi ne znamo šta se događa. Dakle, kad izađete iz okvira, nemate jasne koordinate. Naravno, postavlja se pitanje zbog čega su kralj i kraljica zamućeni. Pa, moglo bi se reći da Velasquez ima vrlo preciznu tezu. Tačka moći nikada nije jasno ocrtana. Moć je uvek ono, da tako kažem, što se širi disperzivno. Barem dve linije postoje. Jedna ide ka crkvi, Velasquez će raditi papu, druga ide ka kraljici ili ženskoj liniji. Možete vidjeti ovde Sam Taylor Wood, kod nje je odraz oštar, do House of Cards. Dakle, govorim o jednoj liniji moći u kojoj su žene u funkciji te moći. U kojoj je papa u funkciji te moći. Dakle, o tome govorim. Ne govorim da li je to lepo ili dobro, da li je ružno ili... Ne. To je u stvari jedan dijagram koji vam ocrtava Velasquez. Naravno, kad sad se vratimo na ovu priču, postavlja se pitanje pa kako to dijagrami komuniciraju. Pogledajte, ako imate jednu liniju koja ide, da tako kažem, prema ženama, ako imate drugu liniju, a sad ćemo probati samo nju vrlo brzo da sledimo, koja ide prema papi i moći, vi ćete u stvari vidjeti kako nastaje novi dijagram. Kako se on u stvari pojavljuje kod Francisa Bacona. Evo, prosto da vidite šta se događa. Pa evo ga, Bacon je uradio papu. To je zapravo novi dijagram. Taj dijagram se ne nadovezuje na lasmen i nas, nego na papu. On se nadovezuje na to izvan slike. To je genijalnost, možemo reći, Bacona. Imamo jednu novinu. Papa ima neku, da kažem, zavesu i, vrlo bitno, krik. Čak i ako ste gledali mladog papu, pa baš krik nije uobičajen za takva mesta moći. Dakle, ponovo imamo nešto što nam ukazuje na neku vrlo bitnu stvar. Mi bismo mogli da kažemo, pa dobro, krik je taj koji nam pokazuje kako dolaze nevidljive sile, kako zapravo slabi moć crkve, kako slabi uticaj pape, ograničenja i slično. Međutim, u suštini, ako se držimo Velasquezove logike, mi zapravo ne znamo šta se dogodilo. Šta se dogodilo da papa pusti krik? Dakle, kao što vidite, linija se nastavlja. Potpuno je nejasno šta se dogodilo. Naravno, možete praviti analogije. Evo imate Ticijanov čuveni portret, ekstremno zanimljiv. Pogledajte, pola zavese je na kardinalu. Mogli biste da kažete, aha, Bacon će preuzeti to. Kad uzmete krik, to se najčešće naći ćete u knjigama, to je Eisenstein, dakle, Potemkin, potom... Evo, pogledajte, dakle, kako se otvara ta linija. Možete uvijek da pravite takve analogije, to nije nikakav problem. Međutim, šta je u stvari važno? U svojoj knjizi o Baconu, Deleuze detektuje 3 vrlo bitne sile koje se tu pojavljaju.
Prva je izolacije, druga je sila deformacije i treća je disperzije. Izolacija, Bacon će zapravo uraditi kocke. I svi njegovi likovi su zatvoreni u kockama. Sva tela su deformisana. Deleuze će vam reći zbog toga što trpe udare sila. Dakle, šta mi ovde vidimo? Mi ovde vidimo uticaj nevidljivih sila. To je uradio Bacon. Imate do gotovo raspadanja, do totalne disperzije. E sad, ako celu priču pomerite dalje, na sledeći dijagram, onda u stvari ćete doći do promene, da tako kažem, ili do svojatanja potpuno drugih sila. Ono što je bila zapravo izolacija postaje neka vrsta tehnosingularnosti. Svi smo sada postali, da tako kažem, neke vrsta singularnosti. Svi smo u mreži, svi smo čvorišta mreže. Dakle, izolacija je nešto što se pretvorilo u tačku jedne mreže, u čvorište mreže. Mi više nismo subjekti, mi smo singularnosti. Kad smo u mreži. Kad smo na sceni, kao ja sada, kad nešto glumimo, onda smo subjekti. Dakle, pogledajte, mi smo sad u šizi između subjekta i singularnosti. Između onoga koji je na sceni i onoga koji je na mreži. Zatim, sa ovim našim uređajima, mi zapravo postajemo neka vrsta prve generacije kiborga. Vrlo brzo ćemo imati i čipove. Sad imaju stari, brinemo se o njima, imaju kučići i mačići. U sledećem krugu svi ćemo imati. Dakle, šta imate? Pa imate u stvari neku vrstu deformiteta koji će se sad, zahvaljujući novim tehnologijama, proširiti koliko hoćete. I najzad, svi smo deo jedne mreže. To čvorište. Dakle, ono što je bila disperzija jeste u stvari mogućnost da se vežemo na neku mrežu. Iz tog ugla, dakle, kad posmatrate, stvar počinje da se menja. Dolazimo do trećeg dijagrama, koji je Damien Hirst, veliki obožavatelj Francisa Bacona. Levo je slika Baconova, desno je instalacija Hirsta. Dakle, nedvosmisleno Hirst će vam reći da, Bacon je taj koji je po meni prava priča. E sad, iz Baconovih kocki koje ste imali na slikama, dolazite u stvari do kontejnera. Dolazite do jedne, da tako kažem, gomile kontejnera. Ovaj rad iz 90. godine, koji je bio zapravo izložen u Londonu, pred tim radom je Francis Bacon, Damiena Hirsta, Francis Bacon stojao sat vremena. Iz galerije su zvali Hirsta i rekli mu to. Naravno, jel te, to je velika stvar za mladog umetnika u tom momentu. Šta je u stvari ovde bitno? Pa, bitno je da kako god da posmatrate kontejnere, šta god da je u njima, vi u stvari imate jedan novi fenomen koji postavlja se sa ovakvim pristupom. A to je, kakva je razlika između toga biti zatvoren u nekom kontejneru, molim vas, to možda bude jezik, slika mišljenja, kuća, šta god. Dakle, u tom smislu moramo vidjeti kontejner i šta znači biti izvan njega. Dakle, to je ono što je srce ove priče.
Koliko smo u kontejneru, koliko moramo da smo u njemu, a koliko možemo da smo izvan. I ko je doista izvan. Dakle, pogledajte kako se jedna fantastična linija otvara. Mi zapravo ne znamo šta se izvan događa. Dakle, opet se nalazimo u jednoj fantastičnoj situaciji. Ne znamo šta se događa na Velasquezovoj slici, ne znamo šta se događa sa papom koji imamo krik i ne znamo šta se događa izvan kontejnera. Često puta ni u kontejneru nemamo pojma šta se događa, samo uobražavamo, ali okej, recimo da znamo. Dakle, pogledajte, imate jednu ekstremno zanimljivu situaciju. E sad, da bismo u stvari unutar postojeće konstelacije sagledali celu priču, svi će vam reći da je neka današnja situacija neka postideološka, biopolitička i slično. Ono što je ključno, to je biopolitika oscilira između dva pola. Na jednoj strani je atomska moć, na drugoj strani je nešto što će Foucault nazvati viškom biomoći. Ako bi se sad razmislili o tome, vi biste mogli da kažete, aha, atomska moć, to je hladni rat, to je bipolarni svet, to je, da tako kažem, život koji je shvaćen kao bios, kao neka politička činjenica. Međutim, sa viškom biomoći svet postaje multipolaran, a ono što je shvatano kao bios, po Agambenovoj liniji, postaje zoe. Postaje goli život. I svi sada mi možemo da se nađemo u situaciji golog života. Da li će teroristi da upadnu na fakultet? Da li će bilo šta da nas, da tako kažem, uvede u tu priču, da budemo objekt nekakvog eksperimenta biološkog? Nebitno je. Važno je da u svakom trenutku možete iz biosa preći u zoe. Iz jednog političkog u goli život. Ako malo preciznije pratite tu liniju, vidjet ćete da je goli život zapravo ste otvoreni da svako može nad vama da izvrši šta hoće. Bilo kakvo nasilje. Ali dobro, nećemo u to da ulazimo. I naravno, da bismo razumeli kako Foucault to definiše, evo ovdje imam taj njegov citat sa jednog predavanja. Dakle, to je taj višak biomoći ili biovlasti se pojavljuju kad čoveku date političke i tehnološke mogućnosti da proizvodi život, da ga umnožava, da proizvodi čudovišta. Dakle, jednom rečju, kad nešto što nastaje prosto više ne možete da kontrolišete. Po njegovom sudu, zapravo, to širenje biovlasti polako, ali sigurno izmiče svakoj ljudskoj kontroli ili suverenitetu. Dakle, šta imate? Ako gledate iz ugla političkog, ono što se danas najčešće naziva neoliberalizam, ako gledate tehnološki, to je tehnologija 21. veka. Dakle, u tom smislu dobijate nešto ovako. Levo su braća Chapman, desno je Damien Hirst. Dakle, polako, ali sigurno, vi vidite da umetnici pokazuju, ili ako hoćete, detektuju nevidljive sile unutar biotehnoloških mogućnosti. Dakle, u tom smislu bismo mogli da kažemo da je tehnologija 21. veka se razlikuje od svih ranijih i konvergira u jednu tačku. Ona se zove singularnost, artificial intelligence, kako god. I zapravo imate šta? Imate da se pojavljuje potpuno nova moć, algoritamska moć. Ako pogledate, to je nanotehnologija na nivou atoma, bio na nivou gena, info na nivou bitova i kognitivna na nivou neurona.
već imate neuronske čipove u novim telefonima. Dakle, ono što jeste važno, to je, za razliku od svih ranijih tehnologija, ova konvergira u jednu tačku. Ta jedna tačka će biti singularnost. E sad, ako bismo hteli da razumemo gde možemo da odemo s ovim umreženim slikama, treba pre svega da shvatimo da se sile življenja, proizvodnje, govora transformišu, sažimaju, prikupljaju, kako god hoćete. Život se zapravo prebacuje u genetski kod, rad zapravo se kompjuterizuje, preuzimaju ga mašine treće generacije, jezik zapravo izlazi, da tako kažem, iz književnosti i lingvistike. Jednom rečju imate jedan potpuno novi proces. Slična stvar se događa i sa slikama. Umrežene slike zapravo, da tako kažemo, se sažimaju i odvajaju od bilo kakve reprezentacije. Oni postaju ekranske info slike u realnom vremenu. I to nam sad postaje svima normalno. Samo dobijete poruku, evo, ne znam, imam video taj iz tog mesta. Jednom rečju, zapravo, sa kartografisanjem umetnošću, sa umreženim slikama, mi polako, ali sigurno, ulazimo u potpuno nova povezivanja. Dakle, ako u ovom trenutku pokušamo da sledimo celu ovu priču, vidjet ćete da zapravo te linije koje su se odvajale, kako se vrte, završavaju u jednoj potpuno novoj konstelaciji. Ta nova konstelacija, i to je užasno, dakle, važno za nas, ona više zapravo, da tako kažem, neće biti ono što smo mi do sada navikli. Neće biti ni Bog, ni čovek. Dakle, molim vas, ako uzmete baš neku onako ekstenzivnu istoriju planete, čovek nije od uvek postojao. Logično je da neće postojati sve vreme. Dakle, šta imate? Imate da će nastati nešto što neće biti ni Bog, ni čovek. A to će biti neki sklop biotehnološki. To će biti čudan sklop bio i algoritamske moći. Artificial intelligence i čoveka. Dakle, to je ono što se negde sa novim dijagramima otvara. Da li smo spremni za to ili nismo? Who cares about it? Ono što jeste važno, da li smo spremni da čitamo te simptome i da vidimo nove sile koje direktno utiču na, ako hoćete, naš svakodnevni život. Dakle, evo, to bi bilo to.